Ole Lanorsi USA kalawled leta kanin mukhat ta le mai YouTube channel atangin lom takin ka mok le cheu tuntuma chuan hei pukelo ngai oma sermon 1.8 million view te meu mai hei hi an biblical na te aron soilan ka dua azawai chuan ni lovin pathian thu tak kan ngai tha pathian thu tak le thu di kan hre than theina turin hei hi an soile zo ka du ani ama ti mol phona tur ni lovin ke ma pon ke ai thiam ani athu soite hi ka ngai tha a testimony te hero pui ga ti ema athu soite hi anunga ke ma pon ka du ema a crusade le camping na po ve ni lai mizoram ko online ka lo tel to ani ma se helai athu soi hi chu kema fiam thu thona na ahman hi bible ne na in mil lo deu hi omin ka sia chu chu helaya athu soi heng te ai hian nangin min hmanga yam ti thu a hian pathum lai hi ron soi ka du'a pathum zinga poimo beraka hriat pakhat hi veina hian kan ngai thla ho don ani ngai thlang nga upake sai bela punga yom an report te enga monui sa thak de wa om le lo mon dia kan report mai chu dul ke lekin an nui lo chu kho sak pa ina min sir tir dan chuan mo he ya chiang re galom chiar ta che I suan min manga yem matia anoi ka chiar ro petera na manga ilova angai na ringota chu wa chiar sevro amma manga ilova ngai na tu ringot chu lal I suan beram pui king en kola du bik lova ka beram no te chom ro atirenga lo mati khati lai kha khotcha ko ran upa nena kala ase thimlo wangin ko ran upa chuan evangelist ho hi pathian thu tak in boi pui lo a mor bok te in boi pui min lo tia kalung oi lo hle mai ti na soya maro chu khochak up ko ran upa in min sil dan chuan lali suan min hmangai amatia peteran a hmangai lova angai na mai chu beram tak chomtir aphal lava naute chom turin lo ti ni hi ti in min sil ati fiam thuna na manga hei hi a context dikta kan ena hei sap tonga an le lin na po hian chiang dawin han en chuan hei hi khochak koron upaina alo sil hi fiam thuna ani lo 100% adik lo vek ani chuang lo ti hi kan thet apoimo ti han karon soyang lali suan peter an hena soya chuan pakhat na chuan feed my lambs ati ani ka beram naute chom ro ati apanina chuan shepherd my sheep ati ni ka beram hote kha veng ro ati ni pathumna chuan feed my sheep ati ni chu wangin ka beram naute te kha chomla ka beram hote kha veng ro ati na ni chu wangin anote po atel ti hi kan theda poimo ema anote po alien po anu po apa po azawa in lal isuain veng tur le chom tur le tharawa an lo puitin theina turin lal isuan peter an hena shil ani ti hi kan theda poimo a fiam tu thona na man tur ani lo ti hi vain hian ka soi du ani achu wangin kan pian tharnu hian kan tharau din hun hian anglawa ten kha chu pian tharna rei amaro chu kumnga po kumsoma po mi ma atong tai ngam lote sarmon ngam lote hi om thei amaro chu mi ten kha chu an piang thara an mani pian tharna pathian an du awangin pathian in tharau lama level up in ashwaya kum khatna emo kum ni na vela emo pathian in amanga pathian kan hmanga idana zirin pathian min hmang ve ni kan tharau nun po athang ani ti hi kan theda poimo chu wangin kan tharau din munin anglo zong te kha mo phurtu pastor te pathian thuamin chomtu te hian level in anglo zong kha chomtu ren min du ani ti hi ta hian a soiom je ani ti hi ka soi du ani chuan lap song chungchanga soitele meche hoten peteran hena ioa a sheta lom tia a soi khangte kha an biblical tem khana kina koron soi leang